Ko kore ke uhufanga I he ngahi tala whakatapu ko tō pēk whakatapu atu pa me heni. Kai ata mo e whaingamari e koni o e hoatani ke o atuai e tau proklama ngā maheni koia. Ko e Tufunga Fonua alo au, aia o ku whahoko atu I he hoata monite o e wike ko tō pepe mo Palofesa Siosiua Siosiua Lafitani. Whataonga pēk ku ongole rei atu kia tiki mō tolu, ai proklamani o ku whahoko atu I he hoatani. Ku kore pe ke whamalumalu atu pehe ngahi tala whakatapu ko tō pe ki a hou eiki ka maha ataki lotu, hatahi whanua pepe heke he tonga, ko tō pe ku ongo atu ka tiki motola proklalamani ka atake ma whakahoko atu pe e tau proklama ngā maheni ko ni. I hoa tāni whoki, ko whiawhia ke tātau lerei a Palofesa, to ke tā Siosiua Lafitani, ke whakahoko atu e ma proklama aia ku ngā maheni pe whokono o atu pe miheni I he wike ko tō pe e Palofesa whiawhia ke ahoni pe a whiawhia ke a Australiana. Malo vito, tonga, ko whakataka pe tau sia ai hoata ko ni, ko whamamalo te tamalo whanua, lotu, pe moe koko, atu ai Tufunga Fonua mo bibi na. O kumau sai ke moko, ka ke moko au pito, ke fai pe ke go viva. Ka koe whaluwha e tono ko maua lepe. Rei mo whamiri, whai ai fia.
Koe ahoni foki Palofesa kangena ku ki whahatu ki mua he prokalama o ku kaike ilpo ka hame maku fulahi pe ai prokalama whakapolitika re o hoare pe ku talamai he kautaha interneti ku overhiti e ku mea taha mea ngā ue ko hinga koe o kune whakahoko koe neti pe ku kaike koloa pe ku ongole rei pe ai re o ku kaike aha no palaparema kai pe haki taimi lotonga lere prokalama to freeze ata pe ta carry on pe ko nga ko mahu inga ta ha pe ko na ku lere mai pe ai me ta fa a ko o ku aslere pe ko ki ha pala pare mai ko nga ki nga fa matala ko fa ho ko auni na ke te loto ke te tolo e ta prokalama ko nga ku amanaki mai ka nga ki he monite ko to pe ke na fa nongoa i he prokalama ko e nga fa matala fa ho ko pea ku loto ke hoko atu ai peia i he tuunga koe ni, ke toki mahalo i toki lawa whaihano whetong i ha a bongpong, ke toki hoko atu ai ngahi polokalama ui ke ni. Ka koe whenga maari e whuke aho ni, koe ngahi whehu i, Palofesa nai kai ke te aha ngahi whehu i fo o, ki he tuu koni koko kui ai polokalama, ai polokalama koe ui ko osi, koe taha pe ngahi isiu koni kulotonga whapolitikare, i current event kulotonga hoko i tonga hetai nimi, koe mahalo koe issue e ua o kulotonga whaihono ohofi holo he media he ngahi ahoni koe ulaki koe hopo ko ia e tuate pe mo aksita lavu taha e kau minista au ku osi lere fo ke hopo ko ia ai au ku osi to o kamata pe hopo to o foi tikite tolu he whamau o rikitu aku nau hoko atu foi tikite tolu ai aku napai mahalo lere ia foi mahina taha koe isiu hono ua, koe isiu ia, koe kau mamata, kau laiseni muri koe mamata tofua ana nau tangi ki mua, ke whakahoko, ke whakafoke ange nau laiseni. Ai nei whakau kai pure anga ke whakatokosi, ai kau muri koko ku laiseni mamata tofua a. Kai tangi en ihi koe ni ke whakafoke ange pe nau laiseni, he koe pe nau totonu whakai tangata, pea whakatutu ni whakamau ke whakafoke. Pakoe ni kunau tue tangi nau toria ki he pure anga oskono ate nau laiseni ke tae totonge nau laiseni he tae tolu ko hinga he ku kaike he tāpune pota ai pia ko hinga e ku lea rea inga he tala noa i he ahoni ulua ki ko nau tangi ki ange nau laiseni pia osia ko iapa nau tamai na to ke nau lere tae totonge pe he tāpune pota ka mahalo ko inga he isiu mawahe peia o ku hoko i he tainimi tuke he ange ngahi ai tohi tangi koina na e whakahu mo ngahi isiu wha politikare ke. Ka kuta ke ihe ta talanoa ki tau e kore stuto ne ta hoko atu. Ka kou kore pe ke ta hoko atu pe ai. Ko ngā kapau o kue ai o wakai ke tuunga kone kue ai o isiu koe pakapau i kai. Pe ta hoko pe tau ai ke ta kawe ngā koe kone stuto ne. Malo apito. Malo apito tonga. O confia farata ai ma uenga o pleke fa ki no ki ai ka to ki kau programa ni politiki ma pe atake ika ke o ave ai fa ki siu ko ni ka ko whatonga e pope whai ai ngā hitaranga. Koi. O ku whiwhia pe ke whai halawe atu ki ai. O ko ke ionga pe tonga e? Io, ke ionga mai pe. Ok, whafo. Koe ulo aki koe hopo koe nuku o tonga whai. Koe tūwhoka e lao ia pia moe tūtūne whare area e tonga o ku te kaifo ke whakaata ia ke ai pia ha hopo hataha pia tuku ki tu. Neongo koe kuhingan ki tonga, neongo koe tū ia i muri ni tuku e toko taha ia pe koe minista po koe whawhonga. Koe whai tālanga ia ai pia o hofi i he papriki mo mitia patu ki tu apa ku ai pe ai tu ton kai lao
ka aku ke ia pe mo tu uni ai pare mia ia ki me ko ia fai ma u hopo ni ko pe ko fai u pausi ai ka kai fe fine he ma lo to fare area he ka nga u e fa pure anga i he lo to fare area Koi. Koi. Aku fai mai ai se la wa ki lo ai ko hanu ai papriki mo mi dia ke pare mia ke tuku ki na to ki tu ka ne ke tuku tanga tra atention ni are ne ula be ne fai ne pa si ba un ne te ke tuku ya ki tu pa ko ke ma u pe ko tuku ka ki tu fai pe ke la ai pare mia Koi. o pi ai pe mo u me ape ane kon ko tonga kata os la he tau hopo ki mua ka minister ka fare area na ke tuku na tore ki tu ka ore va fo ko tu ai lao I he na ia ka ore va ko ma ko halaia Koi. ai ku hange pe ko hopo ko ni pe ke ha ku lau fai ki ka me pe mai ka te au ko hopo pe fai fa ilo pe aku lo tonga fai kai ki ai nga au e fa mau anga pe aku tau ka reto ka ha no la he na ia pe u hopo ne to o se hopo mai e tau pare mi at ko ki mua lo ta ti va no pe ko u hopo pe he ia tonga i mai na fa la ka te au ia o ko ke fa are au ke u hopo ko ke mana tu a le ki ha fa hinga u hinga ka oreva ku o se hopo ka koe hange koe hopo koe o lotu waka no koe ino pere a mau wahenga tangata iki a wātu pe mangahi mea koe aka nange kia prea kui kia i toku lea pea kuia he osi ai hopo pe wange pe ko ato e hopo a minister pe ko afufonga whare area ka rewa wose hopo ko tui koe mea pe ia koe o ko whiela mea tuai ki e hopo koe apa ku o ku whaingata ke e tu whalao ea ke tauanga whamau i ka orewa rotonga whamau a ngā koe separation of powers ia. Koi. Te ulapa ate ku hinga ka ku hopo whako o ku mahuinga nge koe hopo ngahi hopo ki mua koe hopo tuila kepa ko hai. I waka no mo hai fo ka minister mo ka whare. Area koe hopo aho tau kau taki ka ku whie mau ke tau ilo I ai mo oni I a whangatuku ai whamau anga pe koe kau whamau anga pe koe kau whamau lahi ko nau tō o whatatau ki rao o nau whai e whamau o tau o atu e tau hinga me tau whaanga ka kui kai ke tau whamau ai a ko tuku pe ai issue ko ia ke ore ngā ke o se hopo ko mea hano wā ko e mea koe whekau aki pe mo e kau pisinisi tofua Koe mea nia e tonga o ku mahau inga au pito kai ke koe toko lahi whaka kau papalangia koe niu koe koe kau foreign investors. Koe kakai business me muri pe kuna whatu koe ke mahalo kapai omhanauri si koe ko hakau citizen. Koi. O ku mahau inga e whaka kau o citizen ni I he tala noa o mea ko investment I ha whanua. O ku whakaata ki nau tō ruia ke nau o mai ka ku whemau ia ke te whai si o loloto ki he umea koe ni o ku hange nia koe tau tala noa ki he kau sia ina I tō ngā ka koe ke he koe kau sia ina he koe kau citizen nau tō koe i whakawhai ke he ia a neongo koe ke tau te lawa I tau tōlo whaha mea ke he mea koe ia ko nau citizen ni ka aku kei mahu inga pe ke whakaukau I lelei he koe citizen pe hata haia a o pe ke kau ta citizen ni o ke ai pe nau totonu I he tu e lao whamahapu the international law kai tuko numa kau sai na ka tau hao ke kau business ko na mama o kono mo dia nai o ku ikai ke pot tatau e business ia o e whikau aku mai tofu a he o ku mau ia he kau foreign investors pe kau business me muri o ka ke pot tatau ia mo kau tonga o nau fai e business ko ia o mahu inga au pito ia ke fai hato e wakai ke ai apure anga pa koena na sto na nga hilai seni I he ngai uhinga na to ai ko ke mau re ke ai ka o mahu na e pe ngai fo tu apure anga pa koena na tangi
pe tari e whamauanga ko I tari e whamauanga ka koe na kuna to tangi na to ki he haka na tangi honoa tangi na tolo honoa ko na kore ku na ke na tangi whamauanga ka na kore ke pureanga ke to o na to tong lai seni ko nga hek tapu ne pota ko ke hakau follow e vat ke to mamata to fwa ka to na to tong lai seni na to tong lai seni aya ka ko me afoko ya o nga na me makatunga foki he o atu ko ai tua pe mo ka o follow e va ka ko me ko ya foki tong ko fielave ki ai fe nga business lahi tonga na makatunga e na ba e na sirini mo na tupu mono fraleri ki na tolu pe me he taki mamata mo at me muri okay ko na tangi ko ya to tonga to tangi pe he mo nga hi mo tere mo nga hi matanga ai nga hi resorts fer ame ai tonga ko ka fra marketing na makatunga I wat me muri okay ai ko me pe ko fielave ki ai fu Whakamau to tonu a pito pe to tonu mau e whakau ia ko ia. Koi. He koe ko nau tolu pe kuna makatuunga I he wat mei muri ko inga ko e wesia e ko vita haiwa. Ka pau o kunau tangi pe he, to tonu ke pe he katoa u business, he ko sai u business I tonga ku mate. Ko inga ko COVID pe kunau tuu whakataimi o kai whaalaua. Kai ke he ko ku whieta anaki pe ia ke mea ko ia tonga ko tui ko ongo fo iuhinga pe ua na ke hanga o mai pe moe mea ko e taha ko ki ai na ke whamanat mai tohi tangi te kai ke utoi mau ke tohi tangi e tonga ko e tala whaos mai pe foki a te au o whai e nau ngā au e ki he au whangatuku a nau sisio ke tohi tangi pe nau au whangatuku ki ai kai whaihano tuku at ke whamooni Koi. E koe o se nia mahale wike ua ku koe ke utoi whanongo au na ko mate ko ai kau tohi tangi. Manatui koe kau tohi tangi. Nei taki mai ai ko hono o mai koe kore to koni mo kore whare I mo ate whakau. Kau pia ko spahia e ho eiki mo tau ka inga I e ku atu e whakau I heni mo tonga. Koi. Ka mo uhinga ko upo ai ka koe kai whoka palapare mai ka te au ka pau ko puria kau tohi tangi ia pa koe hae whai kau uhinga. Ka pau ku kai ke nau toe ai e tohi tangi koe ke ukau au ia. Ai ka te upo koe au ke whakau kau ia ka pau e toe teke. Ka pau e whai e tohi tangi. Kau kai whoka me aia na ku teu e apa na whoko tutu. Ka koe mea peo ko whilawe ati ai. Te kai ke utoi whanau ke kau tohi tangi pe ku nau ke ilau maari e koa alo klasik pe kai. Ka koe e ku sio whoki ki ai e tonga kau whaos. O koe e ku wakai ki ai koe o ku malawa. Matu ko whetutaki mai ko Lord Lasike. I he malumalu o e anga mo Lord Tangi. Ko mea ne whao ko mai ka te au, whao ko mai ke nolo e mawhai ke. Ka ku malawa whoki tonga ke whakawhepaki ia he ho eiki no pere. Koi. He toinga he ho eiki no pere. He ko mea kuku mahino ka te au na I kai ko hawho tu ia he ho eiki no pere ko toa. Ko Lord Lasike pe ia mo ni I koe he whoanga, te whita me whoanga la ke pa. Ia mo pou alo tangi ko me ene whao mai ka koe teka ke usio matau ke pou alo tangi. Ka koe ku poini o ku malawa ke whakawhepaki I pe ta ofi e ho iki no pere he ku whepaki a mo mea nanau whai I e wafe hongofu. O ku whepaki ia. He nanau tari e nau tō luia ai fo iliri u whakataha pia moe kau teke whakate mo ka alati ke nau whai fo I mea koe ne wafe hongofu. Aia, koe fo I mea fo kono whotu mai toi tangi, kono whotu mai e whepaki ia mo mea nanau lau maari e rei kai o eki, mo mea nei whinangalo kai tui anu whai ai taranga. Ai tamatu I tupo nima ko hala. Ka kou whia o atu e mea koe ni. I ho o mai e whakau koe. Koe tau alu kai ni tonga e tau ngā unu whaporikare, tau alu ke hongo fo I mui mai e ua I he ku wakai.
Tako ko toki hanga no o ai ke me mai kai ho iki mo tau kai. O ku tau alu ke he repapirika I he teke ko a patoa. Koi. Aia ko pure anga pure I ka kato he kakai. I fai ka whakakaukau ko ia moe te mo ka alati ka kato. Repapirika ia. Ko explanation ia of a republic. Democratic. Ko mea koe hono ua, te tau alu ke mea koe aristocracy. Ko pure ai hou eiki no pere ka aku I kai koe tui. Koi. O ke whatonga. Koi. He koe hae uhinga. Ka pau o kulongo e tohi tangi koe ke umau ki ai. Ko hinga ko hano whapepa ki hou eiki no pere. He koe kai ke toa loto hou eiki no pere ia, ke awe ha mawhai ke he tui. Ie po I saupulu koe na whai e ua awhengo fulu he nana uloto kia. Koi. Ka ukuha. O kuna uloto na toke o mai mawhai ka nau tō. Koi. Ko aristocracy I hau e te mokalati ka risi, na nau tō e tu I kai pure pe hou e kipa koe mafuri na tau stano kai tō. Mafuri me aristocracy me pure e hou e ki a tata I kai ke kawa tu I ki he te mokalati I he senturi. Wha, nima, wha, tolu, ki mo ia kalaisi. Koi. E tōk whoki a karisia ki muini o te mokalati pa toi to o pureanga whatu, pa toi to o kona pureanga whatu I senturi ko o sio nau hau ai koni nau te mokalati ka na nau te whoki pureanga whatu. Koi. Pea koe tu I ko karisi o kuno foia I Piritania hona kumihu whanga ia ki ai he ko Pirinis Filipe koni ko pekia ai husa paniti o tahine Queen Elizabeth pe me karisi. Koi. Kono to ko kasina. Pena ai kumihu whanga pa koe tu I koe au no foi Piritania. Ko mea ko ke to loto ka karisi ia ka te mokalati ko te mokalati me to foki ke te mokalati karisi I ahoni ke foki mai e tu I ki ai. Ko hai uhinga. Ko uhinga he ku to ke fi tu I pe ka kai e to la hiti na to e ho ko ai mau fa politikare hiti na fi ai na to ke to fo tu e tu. Pa ku ave ia ta ofi. Mana tu tonga ko mea kana tala tu ka pau ke tamate e pura na fatu I porque tamate ke mate au pito hange ko I kaba Amerika pra mo France. Koi. Koi. Ko wafe ke ho mau inga ko nga ko mea kana ke sai na ke mate au pito tu a karisi ko ni o kuno foi e Britania pa mea go hoko o ku o ka karisi a ka kariki me karisi kuno o na autoria que ai e ta ko to pe ko to ko la wafe que la mano que la kilo na feo na pe open na tu que na sio ko na tu pe ku kai to fe ma pe pura na fate mo ala ti que fra fo que to tani ka kai pe fai nga e huia que to ai pe pura na fate na te que la mata matei ka ko ki ala que pe que ai ka ko fo mai ki toma ka pau ko ta ofi to hitani ko ni ko hinga ko teke e ka no pere ko anga pe ta ko uhinga ko ya he ko kai ke fie ma e ho I no pere ke to fai ha fo tu hange ko ma fai na I he tu I he ki mu ai wa fe mo ke no fere a paremia ai ko me are vai ko sio ke ai ke alu atonga e alu reva loto pe ho I no pere ke to mai ma fai tu I ka o ku kai ke na loto ke to na ma fai ko ha fai nga mea ko ka pau ko alo atu ko ni ku ta ofe to hitangi ko kai ke loto ke ha I no ta unfair re vai ke te au I sio ke fa unga tonga ko pureanga fa tu ko ho I no pere pe mo ka kai pe ko ho I no pere mo ha mo kai nga mo fa ia ngai tu mbe ko ma fai pure e o se ange ku to ka to mai u ma fai o tu I o mai ke ho I no pere ka ko ke na fe lo na to ke liri u ha fai nga me I ho na ma fai pure lo to pe na to ke na fa ta ma ka kai pa ti tau alu lewa o ko ke na o ilo na to ko na alu a ko ke na alu o ma furi o republica pe ko tau alu o pure aristocrats ai ho e ki kai ke ha to ma fai pure e tu
ko fi lawe be ki ai tonga o tuku ai ke tau wakai kai he tau whanonga koe. Koi. Ka te wha whoke ka koe e tong. Oku maari e pito e palofesa e whakaukau. Ko inga whoke he ku lava ke ta wakai ki ai ki he ke whakaukau koe ni oku ne lava e whakaukau ia koe ni. O ke hanga o mai eni he ahoni e whakau. Oku iai ango fo i teke ua o teke kia e tau politikare. Pea hanga ka te au mate tama e ku mea pe ku ongo te pe ia e palofesa. Ia ongo mai pe. Ofa pe ku ongo pe ki tu ai. Koia. Aia koe oku maari a pita i whakaukau koe ni ki hanga tuku mai koe ni. Ai ongo fo i mui mai e ua oku teke kia e tau politikare ki he republika mo aristocracy. Aia oku te kai fo ke loko whai hano tala noa i ona. Tau nofo perfecti tau tolu ia e tala noa ia ke te mokalati, ke tau diriu ke te mokalati kakato, pe diriu ke te mokalati. Aia koe ke loko whaha ano whakatonga ngā i ona e ta whaake taha ai teke koe ia ke aristocracy. Ka pe mo whakatonga ngā i koe teke ki he republic. Ka ko inga koe ahoni ku ki hanga o whakotu umai whakaukau ki loto. Ke kau ia he ukaweinga koe ni koko tau tala noa ki ai whakapolitikare he ku lahi au pito he tai nimi. Ko tau kai ngā koe kau eni he mea kuna manako pito ai tala noa politikare he. Ka ko ngā koe whakaukau mahu inga ia palofesa ki au mai. Io he koe sio ki he tonga kata. Ko ia. Koe pehe, koe teke, ke o mai, se koe whakarea koe tau e whanoa. Ko ia. Whai Samuela Kispohiwa mo kaupupu. Koe fui whakarea au pehe. Koe teke ke o mai e mawhai pure o tu imo, no mawhai to tapu mo e hafua ke o mai ki e kakai. Koi. Sai. Koe fo i poini ura kia. Ka koe hae uhinga e mea koe ia. I he tala noa politika. Koe uhinga koe awia ki he republika. Koe ai ke pure ka atoa e kakai, nengo koe kia ha mea pehe, koe pure ka atoa e kakai, i ha whainga whaunga e mamani. Pea moe ai ke te mokalati kakato, nengo koe kai kia ha mea koe te mokalati kakato. Koe whakamo ni tātu o whiha ia he malai a koe ngo fo iua koe ni o koe kai ke mooni. Nengo koe petala noa ia kau politika reke. Sai, koe mea ia koe tala noa. Koe mea koe taha, a eni o koe taha nake atu, te kai ke whanonga ha taha e, pau te ke aia ha taha koe toki aia tueni ki e ta polokalama ke whaha ha mea ki ai ho i ki me kakai. E koe mea ia koe sio ki ai. Ka o sende wike ua, te kai ke whetu utaki ke toi whai mātala noa ia ke toi tangi. Paka pau ku hoko atu te tangi, whita. Paka pau ku tao whetu i tangi ko whahinga teke meitonga. Wa o ki hoi ki no pere, whita e heuka ki ukawa ua e heuka ku hau tohi tangi. He kai ke uwhai aha mea pe he mo lo au pa ai o tuku tau pe toi ririu. Koi. Koe fui whakaukau ia, ulele ia te ia, uhinga koe na ku pou ki ai mo tau mo pou ki ai me lo au. Ke whai hato e sio ki ai, koe mea kono tāri pe i kai, koe ke ilo e ata. Ke toi whai hano siofi, he whai ai whela awa ki lahi ai. Tau me wafe hongo funu i ma whai pure. Koi. Koi. Ka koe boini koe o kou tāna ki atua whakamahino e aho ni me kunga kai tawa tai. O kui kai whe mau he hoki nau pere ia ke ririu hona ma whai pure. Koi. Ka koe hame unau whai ngai ke ririu ma whai pure o tui. O nau kau nau tōria me kau whawho. Ko hai e ka kai o mai ke o mai ke ma whai pure. O mai ke kau taki whakapolitikare koe te nau huki whareare a moi ho i ki nau pere o nau ia. Koi. E tonu rewa e kulau aku i he porokalama he walwal po intaha e whamaki tonga. Na e lawa ki katoa he Fonua a sa stupo unima. Koi. Koe whehu ia koe kou tāna ki atu he ni tonga toi whamana. Koe hae uhinga ka pau e ta ofe tohi tangi, kau pehe ko hano whawhe paki, o koe ke whapapau ia, kau pehe. Ko whawhe paki e hoi ki no pere ke ue whai, ue hoko ate tohi tangi. Ka pau hoko atu kusai. Ka koe poinia ko o atu. Koe kusio koe me wawhe o furu, loto hoi ki no pere i whare area, moi hoi ki no pere, ke whakasisi e ma whai pure e tui, kai tuku pēnau tō. Koe ku poini tonga, ka pau o kutau alu ki he tawhaaki kui aki he alu ki he republika. Oua toi ai hamba whai pure ke to e tui kai toi tuku hoi ki no pere, ai ke whea.
kapau ke tau tala noa ia. Koi. Ai ke tau a kapau tau pehe ke tau alu ke whakaukau e Republika, alu katoa, alo mawhaipure tui, alo mawhaipure ho eiki. Koe hae whainga mea koe aike o mai katoa mawhaipure tui, o popo ke ho eiki. Kai ke ai ho nau mawhaipure o nau. Ta e whea au pito ia he wakai mo wakai alo au kapau tau whemau ke saupulu e whai sistemi ki he mea kou aikoe. He kunau tau ka ve, he kau eki nope. Ko lo Fonua, kune tau rea mau ne poupou ke whakaukau ko ia. Koi. Ku o si rea mai ka ho eki nope. Sai koe ku aia tuko e au melo au, ko hanga tuku atu. Ai mo nau mawhaipure o nau tōru. Tō pure ko ia. O e tala noa ai ke toa mawhaipure tui o ku whepakia mo sio au kia ke whaunga e Fonua i he haa. Uhinga na wahe koe mea koe tui mo na mawhaipure, ai mea koe hoa ik mo na mawhaipure, ai mea koe wharearea pe koe kauwhawhonga ka kai mo na mawhaipure, koe na mawhaipure ai e na hu mai ke wharearea pa na hu ke kapi. Mona. Kaua ai pe he. Futa e whea au pitoi ke whaunga e Fonua. Liri ua fu sistemi tau au ke foi mea koe aka ua e tala mai ke toa mawhaipure tu i kai tuku pē mawhaipure o hani i. Kau whakafoke atu tonga kata. Koe whakaukau ia oku tahanga o teke ia te ahoni me ta polokalama koe ngā koe whakaukau ia o maari a pita e whakaukau ki ai. He koe whakaukau whakatoko lahi au nau pehe e nau tolu ia. Koe hape e mea whinangalo ke tui e teke pe kau no pere ke nau poupou kotoa ki ai. Ai pakto tonu pe whoki ia Palofesa ke pehe. Ka hanga ke whoku ke tala noa ki ai, i he historia ia na ia i pe ngai wheitu ia, ngai hatu ia, na uhinga i hono hau koe whakaukau koe aristocracy. Koe alha ke kau no pere ke to e mawhai tu i ka nau take over e nau tolo pure. E hui mawhai ko ia, he? Ka koe malama pia ke hoko ka pau e alu, e huu he laine ko ia hange koe ku ke tuku mahe au ni. Ia ka pau te utoi vete atu au tonga kata ngata pe ai, te utoi vete atu ia maari e alu ia ko ia ka pau te tatoi vete e tu e hoi kino pere. Koi. Pea moe tu i, moe kāinga, moe whaahinga, moe haa, moe kakai. Tu koe i he whaunga ko nistu tone koe tu i, hoi kino pere, moe kakai. Tu i koe he whaunga e haa, koe fo i vete koe te whai he kai ke ta alu kia he ahoni, e pikai ke waa ia e au pe ai ke he e toi fo i sio ia ke ai ke vete ia alu ia fo i poini koe no kou tala atu puka hameo na e pou pe oku pou ai hau ke no pere ke whakasisi e mawhai pure o e tu ika kai ke whakasisi ho nau mawhai pure. Kou tuku atu au ia ke tau sio ki ai mo whai kia tālanga mo hameo he ku pehe foki he he fai mai foke u komeni mo u fehui pe he ko tu alo au mo ku tu pe ke malu ie o ku tu au mo tu alo au ko tala noa i fo i faunga o a honi mo faunga i ko listu to ne mo faunga na tolonga mai ka te ke ta walo ka tu ke ta vete pe hange ko tala noa ke ko listu to ne ko tala noa ta ki ko listu to ne kana o tala ki mo ai ko ata fi ma o ki ko listu to ne te wanga feinga ke follow atu e ko listu to ne mo me a kuiai ko me ke he ka pa te wanga au ia scrutinize o anga e ko listu to ne mo to fai ha u fa u hinga ki ai o ko hange ia ko me a ko ni Mona ka ko fa fo ke atu tau ko tu ku hange ko ke ostala mai ko si tala noa ke ai Palofesa taki tu ku ai foi tala noa ko ia to ke ai be foi aho te to takai ha ke o ano ki to ki fa loloto fi fa kau ke tu ko ke ki hoko ato ha talanga ai e tau kau talanga ko politika re ka taki hoko mo tawa ia ki ta constituto ne ke tu unga ko ku hoko te tala noa i ta kavenga ko ia ta tala noa mau pe ai ko constituto ne malo pito Palofesa
Malotonga koe mea koe ko fie tala noa kia he ahoni koe. Aku lawe I hui ko sipa o hao ki tala noa ke whakaukau o pōpula o slay koe. Ata I whainga rahi atau whahau ke mawahe pea to'o. Ai mea koe ake ua asi he ko nistutone. Koe. Ai mea koe whakapōpula pe koe kei ai e whakaukau o pōpula. Pea hange ko lawe fo ke wi ko si ke fai pe tala no aya mo ngai te ke frate mo ala te ani pe ke frapo pula pe ko ni stuto ne ko ina ko pure ho iki Great. ya mo ha tu I kai ke tau te mo kala ti kakato te mo kala pure ka kai mo fai na fo ka fo republica ko ya Great. pe ko ka pe au ia fo ka filosofa ni po ka pe au ia ono po ni ko pe Koe pure anga wau koe ke whakademokalati o whakapōpūrai. Koe foi anga e whakaukau whalugufua o e ahoni. Koe. Pea peherewa. Koe pure anga koe o ku ikai demokalati, koe pure anga whakapōpūrai. Koe pure anga demokalati, I o hofi au he whiwa, koe pure anga whakademokalati, koe pure anga ia o ku tae pōpūra. Aia koe uhinga ke ai tonga, koe tau ko nisu tone koe o kou tala noa ke ai, pea koe pure anga whakatui koe o kou tala noa ke ai a tau tō. E la uia I he whakarea koe, ia koe pure anga pōpura. Neongo o kou tau kawe I atu, kai ke ase a hakupo e ko nisu tone ke kei puke mai ai a whakaukau o pōpura, o slaves nai a kahia ki tua. I he lawa mamau. Ka te utoki lawe au ki ai I hataimi ke, he ki ai mo e usio whaako ki ai I he senturi ku o si mai me tahai wā mai ki mui ono pōni whekawaki. Ai ko mea o kui he konistu tōne e tonga, ko e pōpula, whakaukau o e pōpula mo e whakaukau e tauataina. Pana ko o si halawe atu awe ko e tamai mata konistu tōne ia I he mai moa a tau whaahau ko e tauataina. Ko hono e ritoi. Ka oku whihi he oku. Ia e whakaukau e pōpura oku. Na e neongo na e to'o me ukupu ka oku kei. Ia e tuku a ki ia. I he ahone o au ke kau teke whakatemukalati. Ko mea e unau kau kawe. Pe oku iai mo u whakaukau whaako ki ai. Pe pehe mo sio a uesi te ai ngai whanua konko Republika pe oku ikai ke nau te pure anga whakatui. Aia koe sio kai kau Piritani a koe I ahoni o koe ke nau sio nau toki he fo mea koe ia tonga ke pehe o ku nau pōpula I Piritani a koe hinga koe me pure anga whakatu. O ke whatonga e tau whenga ke vete mea koe ni koe ke whaingo fua. Ko te nofo koe Piritani a koe ke nau sio nau tōruia o ku nau nofo pōpula ki he tui. Ko tau nofo koe tonga koe ke tau sio ki tau tōruia I he tau tupu mai mo hao a tonga o tau nofo pōpula ke tui mo ho iki. Ka koe mea ia ko o mai I he tau e whanau ko hono o mai e whakaukau koe o whakamoi mai. Pe ti tau taha noa rewa ki ai koe whehu I pe oku maoni, pe oku ikai maoni, pe oku loi, pe oku hala, pe oku tonu, pe oku haka. Ka te u whawhauki mai ke he tau konistu tone. Oku maoni, oku iai ai tau ataina I he tau konistu tone hange ko oku lawe I he whakatoka e lao awawau koe mea mahu inga koe nei whinga ke teke mai. Neongo na e te kai ke matu o tua ai konistu tone hono whakawae te kai ke hao whangatu. Te kai ke matu o tua mo matu I tui ai tala noa lao he koe tō kamata. Kana e whinga tau whahau ke to'o whakaukau e pōpula ka ai ke mahino tau atahina ai whanua. Pako ngahi kupu ia koe o lao awawau o maari e. Heke tō e lau whai ke atia e au ku tātā noa teke ngai te whai whakaukau. He te tau alo whakaiki ke konistu tōne. Ako maari e apitau nofo o sio mo whakaukau ke ngahi kupu koe ngahi clauses, ngahi articles I he kupu koe I he lao wawau code of laws.
he kune hanga whainga koe foi ngā walahi ko usio ke ai kono whainga ke whakawete ai pōpura me he tawata i nā e tonga. O kulahe o mea ia nai ai. Ia e mea ia koe whainga tā ia tau whahau pe e whewhe e ne hanga whawhai ke he i hono mawhai i he angai. Taime o kutu ia hata katoa i tonga i he angai tupu au mai. Pea moe separation of powers. Moe mahe moe peta whawha. Asi au bito he la whainga tā ia e tamatui kore tokoni ke kau misnare hau ki nusila ke ngai whare i whakalao hau ki ngai fonua na uska matai e nau konistu tone hange ko Hawaii Society Islands. Ko whenga au ke awe hoku ata mai o put myself in his shoes o tui. Tako atu koe au koe ki he su ke su e tui ta moia pe ki ono ki he mea koe ki he anga e ne awhio mai ki he fo mea nai hoko. Pako os whainga tā ia pe au ia i he whakaukau atu koe senturi ta haiwa ene o kou mo ui ai ko whenga ke whotu e fo mea koe. Ka wei kai fuke tau whakakawau pe he tau tombe kau tala noa li liu koe ni mo mea. O kou ki o atu au ki he foi sea o e tui ta moia. O whenga ke usio mai me ono a whio anga me ono langi ke umahino i e fui tonga e ahako ia mo e fui mea nai hoko. Pako e kuwakai koe ke ai tonga whainga tā api. Te kai ke a mama lahi te unga he tui he fui kamata koe. Ni kamata me he uama furu tupu. Ai pe he ia e misnari koe ko rifi. Mo misa tō masi nai os hanga he tui ia pure i hapai o kamata whaonga ia e ne ufa kau whakalao. Pe he me he uanoa, tawalu anoa. Oku whakawhehu ia. He koe tahawalu ua no ia tonga nae toki ulungia ai koe ai tui tonga pia moe kolotau ko velata. Kau tala mai e nie whamatala he tohi noa misa tō masi. He tahawalu anoa ia ku ospure a tau whahau ia ku tala noa lao ia. Koe lau ia ai whaiwhekau koe misnari koe ko rifi nei hapai. Koe tala noa koe ke tahawalu tolu hiwa koe i pou ono tu koe ai fonua ki langi. Oku whamatala misa tō masia koe mea koe na ai ke whaiwa wau i tahawalu tolu hiwa mo tuko pou ono koe u mea ia ai ne os whakatahai tu ia ne os kamata whanganga he tu. Mati whakanofo ai tu ia i hapa ia koe whanofo ko Go George tu pou the first. Whanofo ia i he tahawalu tō ka. Sio ki hanga i tua uta ku lama ke tau hanga whakawheki ki o kuia i whetō kaki he ku pehe nai. O pehe nai tau whanofo tu i he tahawalu tō ka. Whamatala a whaiwhekau ia koe misinari ko rifi pehe ia nai osi whakanganga mai o mea whakalao ia. I hapai. Ki mua ia i he tala noa tahawalu tō hiwa i babao. Whamatala e misa Thomas. Tawalu whahani mau whanofo tui kanoku polu a tau whahau i tonga taputari e rea motua mo ki nau tolu ka adona o slabe ki ai ke whanofo tui kanoku polu. Tawalu tolu taha na os whanofo ia koe tui kai te kai ke ai kalau ni hau wau. Tawalu ni manoa koe foi tau mahu inga ia tawalu tolu iwa tawalu ni manoa ki he lawa wau mono. Teke he kau misnare he waha a koe au me tawalu whahani ma oso no whanofo tui kanoku polu. Mwenau whenga ka tau whahau ke toi kumi whare ki nusila ke mai o whare i whakarao. Neonga na whare ka misnare ka ku kai ko hakau loe anautu. Ai a koe umea koe ni koe tau. Mai rewa o au make tawalu ni manoa ku whapapau i ai. Teke a kau misnare ka tau whahau. Ke ai ke whapapau i. Ai lao ke alu o hoko koe konistu tone ka aku ikai koe lao wawa au he nai. Ia e umea aina nau me lahi ange ko lawe ki mo. Koe lao wawa au koe lahi taha koe whare i a kau misnari. Kana e auat ke whai tuunga nau tala ange tau whahau kumi whare i whalao me nusila.
he ku alu ke whakaanga I whoke fo I lao ia o wawau, he ko uhinga he me whakalotu I hangea fo I lao ia o tau misnare pe ia, he kula he umea ena nau ai e nau tōru ia, ke whakatatau ki he tui, ai metotisi, boi kau uesiriana, misa tō masimo. Ai mea kotoa e fo I lao wawau ke me alu whakalotu. O mai koe o feedback, o tala mai, o koe kia hako nistu tone, toton ke pehe, toton ke tu kawa taina ko nistu tone. Pako foi mea maho e ngai atonga. Na kulawe kia I he taporo kalama ki mua. Hono ai koe he pure anga, aho ni ke ai ke toi ai whakalotu e tau pure anga. Whakanere whakalotu. Foi mea ena e vete ia e tau whahau me kau misnare pe mo whare ia mo usila mo mea I he senturi ta haiwa ke tupo foi mea koe o kui kai ko ha pure anga whakae lotu. O kui kai ko nistuto ne whakalotu, ko nistuto ne whakasiasi e asiasi. Na e vete ke makehe ai ngolo orive, siasi moi pure anga. Me sio ke mea koe ha. Siasi moi pure anga, o kui kai ke pehe, o kui siasi moi pure anga, o nata. Siasi moi pure anga, kai mangalohe whanua ngolo orive ke. Ko tau atu peta tue tau whia mau, tau atu o pehe, o pure e siasi ai pure anga. Ikai na e swa mahino ia he ko mea ia ko ia ko ke religious state e tau whaunga mo komistuto. Ka koe foi whekuki koe ni koe wheko ume alalahi e tonga na whai e whekuki. Whekuki he whakakaukau e pōpula mo e tau ataina. Whekuki he whakakaukau e aike pure I whakai lotu ai komistuto ne mo ene tu tau ataina komistuto ne o koe ai whaapapa e mga kupu ai ke lotu. Ko sio ke umea ko ka misnare he lao wawau. E ko au ke hausa apate tap me ko to pa ke alo to ta ko to delo. Pe o na to sio hata ko to lotu ki a me motu. Ko ave ho po e tau te pa ko faz. Foi mea ia la he umea ia no ai ka misnare pa ai ke o ta ofe mari to la hi ha ke mari pe ai husband and wife. Umea ka to ai ka misnare ayo. Na ko slave at ki ai ka hata e faere hango fatapu I nga u fapure anga ta e mari ka te abo hopo ka ku fai ta ia kwa ta fa hau ale ke fai mo fuko tu u fare hopo fa kwa pe nima I vava na ko slave ke ko inga ke fai ta ia ta fa hau he kai te ne fa mau I te he kai ke tu pe to fa mau pe to fa ulao pe Kamatare ke ngā ue tau whahau ke ne o mai e whakaukau o separation of powers ai makehe ai mawahe moe makehe ai ngahi ai pure moe whaulao moe whamauanga. Nani praktisia I wawa ne ongo upehe na eska matai hapai. Mo ni penga I tānoa ko ia ka nekai kia whamauanga I hapai. Na pehe na whakataha tau whahau e tala noa whai whikauri fie tawau tolu walu. Whakahaia I hapai, pia whai ai o wau I pou no he tahawau tolu iwa. Pehena ne os. Kake utui au ia I he kuwakai e tonga o pehena os whakarere mai tau whahau ai lao mo ne I hapai me he tahawalu a noa. Ange koe tala noa kona misa tō masimo mea henai. Te kai ke merino hapai e tai ko ia tō tau ia. Pehena ne os pure I kātoa I hapai koe ke mooni ia. I whamatala ko ia koe tahawalu a nona toki kuna pene ke ilahi pe mo kau whawhipaki hapai ia mai ke ose tō ai avelata. Ka koe whataha koe tahawalu tolu walu ki tala noa lao o pehena hua e ua pia whairewa e o wau koe po no o kou tui au ki ai ke whataha whamatala misa tō masi mo whaitika urifi. Ko mea go kai ke usato au ia po wa ko te he ko ne os whakarere whakalao mai tau whahau e whakaukau whakalao me tawalu anoa. Ko o me aia na e tō whakahau ko ia I wawa o hange ko mea na ko stanoa ki mua. Ka koe o mea ko ia. Koe whaingata ia e tu ia ke ai ke tō whakamahau mo whaulao pia mo pure. Na me whainga rewa I he wawe taha ke whainga I toko ne ka misnare ke na unga o te nei ako ai petu ia he ume alahi e for process pa we hala whanonga koe. O poupou e ka misnare au ke tu unga
o mai u feedback pa mo uanga u toi u wakai mai me muri pa ke na fi mari te to ke Nusila pe fare e komisionare ke ave ki Nusila ke ta fa lao o mai u fare me ai ke ta fa ha ke to sio ke u konistutoni ai ko foi hala fa no ngai kai foko tu ko o tua pe ko me ai hala wa ko o tua ko pe ko me ko to pe ke fa hangare komisionare te ai mo ngai kupu ko koe te ke ako e uwhaiwa motu a tau te a i koe, awa whamau, na pōpula, ko pau ke ako a mea tūpak. Koe wina koe nau tui, ako e o tu haka mo mea koe whakate e volo koe. Na nau tui, a kau misnare koe, o ue siri ana, koe kau misnare katorikana i ke he ia, koe kau wharanse ia. Na ke nau wakai pe he kau wharanse ia. A kau misnare katorika, takmai tangata ko pātere se veo. Nau pehe nau tō ria upsai pe u whaiwa motu a, nau whe paki nau tō nau hu mai whum nau tōre tā walu. Whaua ko apu ka whiha ka o. Whango futupu na uslawa ki a ngāwe a haitani. Ka koe u puke mai u whaiwa ko kei mo ui mai whakaitu i tonga, u whai motu e tu i tonga mo u whaiwa motu a ko tupunga ene mo ui mai ko mo ui mai a me kau pādere whalansei. Hena e os veinga a kau fai kau misnare o se ana ke tamatei katoa u fai whakate e wolo katoa. So o mai nau toro e nau o whema me nau tui whaalau ko ia ko ia anga ia kuonga ko ia. Whaka auha mea ko toa pe whaka aku me lotu motua. Kai whai pe a mea ke lot fō. Koe fō mea lahi a tonga. Koe tau tānoa tatora a ni tau tānoa mohe mis ke mea koe riri. O ku tau tānoa loi. O tau tānoa ke tau whi mau. Ko mea ni nai hoko. Ka pau o tau whi mau ha mea pehe e hoko pehe ni ia he ku pehe hoko. Ka awhi ka atoa ka ito e ngofu mau atu kou ke te ki punau ka fwoi maka kono. Puke mago au whakahu. Pea tapu rewa whenga rewa tupo uwaki. O ato e hanga hataha o tā matei no ia hataha. Te kai koe ke mau e uwha mau angakai. Kai whai peke tō atu e tutuuna e tu i pe tā matei hataha. I voi hala whanonga koe ke ai uwha mau anga. Ia whai ngata apide ke tu i he kutu mai me he whaulao, tu mai me he pūre, tu mai me he kau mau lao, tu mai me he wha mau anga. Koe ne wheinga ke whai mo uhinga koho no wheinga i wha mau wawe ke ai e kau wako. Iwa wau e toko nima koe kau wha mau ke nau wha mau. Ka mata whai o mea ko ia. Whai kato e tau wha hau. Kono ai kai lava ke whakalere ha fonua ha konistu tone mo halao e kostala mai kau whiro se whako lava ki ai e mau taime lao mo konistu tone ka i kai ke ai ke mau e fonua. Ko pau ke political stability kai lava ke ngā ue ha whainga mea ngā ue tawataina, ngā ue konistu tone, ngā ue totonu. Right. Aia koe whakakau e koe pōpula mo o mea koe ni he mahalo e tonga koe ku tātā atu pēni whakaosi i he lao hawa o he kou hanga pō unu whakaluku fua. Os o ate ai ngahi fo i ata ka mūtou ke mo mea mai. Koe whainga e tau whahau e pōpula hei whakaukau koe whakaukau e tātaina. Koe lotu whakaristi ane he mo e tae lotu motua. Koe whie mau he kaumisnare e ke aike mei hangeha tohi ai e konistu tone. Pea lahi hono whahanga e mai pa nau toi whenga whare e tau whaka. Koe ume ala lahi nai ho. Koe pehe ia nei os whakarere la o i hapai. Pea tō hoko e taha wau tō hiwa. Moe haafua. Ume a nyewe hanga pe whakaukau waka a kuia. Koe ngā koe te whanoa ke. Ka koe re moe whehu i ai. Pe na tau hiki mei he whakapōpula e tui tō ngā mo tui takaraua, mo tui kanoku polu ki mua mo ngā ia a ke whakapōpula a tau whahau mo konistu tone. Pe na tau hiki mei he whakapōpula ki he tau ataina. Whakapau na tau hiki ki he tau ataina. O kuto i ai ha whakapōpula he konistu tone i he whoi whaunga o e lao mamau. Te kai ke o hau ki konistu tone, ko uinga ke lao mamau. Kana nau whenga ke whakawete, mo whakawete, experimenti na kustara no ake. Whakaanga mea kotoa, ne te kei kia tae, ka misnare mo tau whahau mo kau.
poto o mama o he a ko ia e ko os ko ta valu ka lao e fa os ka fa ta valu to hiva tuku fonua e po ta valu to valu na fa ia ta no e la ko i po no fono ta va hau ia pai fa matala i me e fa i po no moni pe ia na fa hoko e me ko ia i pai ta no ka kono formalize na fa ia i ta valu to hiva mai koe ke tari ko o tau whahau e tahavalu whani mā ke hoko ko tui kano polu i tonga tapu. Na kamata reo ke teke mai rewa e u lao koe ni ai lao wawa u pia moe no whanganga i hapa i mono os kamata whanganga i wawa u o mai rewa ki tonga tapu. Kai kei whinga i whoki e tau holo pia moe hawe a lahi me ngai kei haa ma kau toa na nau kei. Ka kamata rewa ke teke mai e fo i mea koe kono whinga ke whakamaa e o tumbotu ana e whai wawau, mahapai, o mai ki tonga tapu. Kono whinga koe ke mui ke maari whakarao huse panitu mai waifi, moe hāfua o te pure whawau e ho eiki o te whawhapopula e kakai, kamata teke mai rewa ki tonga tapu i he osi e tahamalu whanima. Kai kei tonga te whawhoki atu, e kou tui mahalo ku o kou pia maarie ke fo i hulu whalu fua mai ai wama o Code of Laws pia matu e tānak mga i whehui ki mua pia tau hiki i he tau polokalama hako mai ka pae kai ke te angai whehui mga i tānaki i tau polo ke tau kamata hau rewa ki he koni stūtone o e tahawalu fitu nima pe koe tau toe whenga ke lawe peki angai hau mehe tahavalu mi manoa ke tahavalu fitni ma ke noa fanga tuku pea whahoko e koni stūtone. Koe koni stūtone. Ka te whafoke atu. Ia, malo pito. Palofesa waibeki whehu i e ua heni ko si mau heni ke whakahoko atu. Ia, ka te koe whakaukau whehu i ulu aki i he taimi koe na e mahino pe whakatonga e tau historia koe ngahi haa tui a ki mua pia toki tupo uluaki. Ka koe whehu i, koe taimi koe na hanga e tupo uluaki ko koe mai kau misinare koko o whinga ko ke whakahoko hono, whakatoka le rei ngahi e whatu whanua koe e tufunga whanua koe ki tau ngahi mea whapolitika re. Na iai nai hawhainga maari e ai ke nehanga o ririu ki tau tolu ke tau Republika. Pe na e kaipe ke ai whainga maari e ia paka whainga whakaukau ia e kau e Republika he tau whaunga koko e tau tufunga whanua. Hono whotu e tau ngahi mea whapolitikare. Malo tau, whamalo ke whehui, ko kutari koe ki ai e tonga iyo na e iai whainga maari e ke tau ririu o Republika. E koe tū koe aho koe ia, ku os Republika Amerika pia mo France. Kui. Pia na e osi a fio i tau whahau e fo i liukawa ko ia mo e kau misnare. He na e ako me kau misnare. Kui. Aia ko kutari ki ai, iyo. Na e osi omi he historia e whainga maari e ke tau ririu o Republika. Os kake to so to ia e tonga hangahi uhinga ke pehe ai ke tau ta e Republika ai he ku os holofa e fu sistem whakatui. Ai whaunga pura e tui whakatui tonga mo e tui takarawa, mo tui kanokpolu motua. Ma tui ko tui kanokpolu e taimini ia whakakonistu tone. Ku tupou whoke kau tamai ako e niu na ngā akina tore tupou e timisti koni. Tupou, waki tupou ua. Na iai pe a hingoa tupou ia i hatu i kanokpolu ki moaka ku ngā oe akehi ia ahoni ke konistu tone i he karau i tānoa karau. Sai, na e os ia e whainga maari e hena e holofa, falati e fu whaunga pure whakatu i motua, malawa ke whakotu o Republika. Malawa re i te usua tau kua haparo parema. Mahalo pene mea haparo parema ne mi te whawhepaki kai ho e ki ia. I ta whaake taha, na e malawa, i ta whaake taha,
mahalo e toi whai fo I tau ma ke hei ai ko I ngā he te kai ke ata mai e tonga ia mea ko Republika e tonga mo whehu I kona whai mai. Ma tui ko Republika ia isa Amerika mo Franse e ku whea ma a Europe ia he lau ia hawheta. Taluia mei mo ki mo ia kalaisi me kau karisi mo whakakau o e te mo kalati mo Republika. Ko tau tolu na tika ke tau whanau tau tolu he senturi tahi mahino e Republika mo te mo kalati. Ko tau whaau bena te tonga atu whahu he. Ko nistu tone te kia. Ko mea bena mahino ke tonga mo ho e kia a hako ia koe pure anga whatu. Aia te o ate foi uhinga e ua koe. Petolo. Mahalo koe uhinga ia na e ikai ke riri Republika tau whahau, uhinga ia taha. Kono uhinga he ikai ke mahino ia ke hataha e aha koe ia. Koe mea pene mahino ka tau whahau koe pure anga whatu, mahino lelei. Na ane os afio pia os mea I hoe I ki aki nau tona nau mea ika te fito ke kau misnare, ukia I mea koe Republika te mokarate. Aia koe uloa ki ia, mahalo koe uhinga ia na ikai ke tau ai te mokalat Republika. Koe foi whaka mahalo fo eni koe ke tau iloi pau e tari pau a tau whahau ke. Pea koe ikai ke afu whamatala ia ki ai ki e foi. Mea koe o ko o atu, te tau angarewa foi whaka mahalo. Koe uhinga uloa ki ia. Koe awhio e tau whahau, koe kai mahino ia ke ataha pea e toi whai e foi. Mahai toi whai foi tau ia no ua ai. Hata e whi maria e ho eiki ia ke. Ke ua te aha mea koe ho eiki me pure whakatu. Ke whato ngai tonga. Koe uhinga hono ua. Nai whi mao pe tau whahau ia ke tu. Koe uhinga hono ua. Koe possibility, koe probability, koe option o kua. Nai fie mau e tau whahau ke whakamo ui ai tui ka noku polu koe tu I whakonistu tone. E kune o se awhio I ka mafuri o Republika, hei kai ke hoko I tu I honola I ne, he koe tau fo ianga whai ia, koe mena tau anga ki ai. Koe tu I ta mai tu I e fo, hoko pe. O se mahino ka tau whahau ka tau Republika, e ngata pe e ne tu I a te ia. E ngata pe e ne Palestini, ka pau na Palestine fufua, Palestine Republika ai. E ka pau e toi whiwhi ngai, e toi aia ke hoko hono foha, mono haka, o e whepakia me whakaukau e Republika. Tu ke ngai fonua pure whaawao, wai pene hoko pe Republika ai, e ta mai mo foha. Ka kui kai foke to ton ke pe. E ko mea pe oko wakai ki ai, I ene mahina mai foi uhinga la lahe e ua ko ia. Aine toi fie mao pe koe tānaka ni uhinga no tolu, koe fie mao pe ke oua e more. Au pito pe a moria ai tau tala o e pureanga whakatui. Pe asi pe mea tau whahau, ai e foi pureanga whakatui tupou dynasty I he komistu tone, pane te hareo whamo ui ka atoa mai ai u hingoa hoi ki no pere na ane whiri, moe hafu ai whaunga Fonua o whakalere pe ia I tu ahe, ka lere ai foi komistu tone whakalao. Mataua mai e nahau. Tui ka nou polu ki tu o ke ha, tu I tu pou whakakalaun, whakonistu tone I loto I he loto whakaristiane. Whamoi mai te whai mea koe mea pena tamatei ai lotu motua. He nai makatuunga e haa mo ngā hi tuu koe I he lotu motua. Au whafo ke atu ke koe tonga, ko tuipe mahalo ko ki tāri atu pe kai. Koe. Malo pito e Palofesa o ku mahina pito whakaukau ke o mai. O atu mua e whihiu hono ua. Koe whihiu hono ua pehe e Palofesa Lafitani o ke pehe ne tui atu pou uluaki ki he lotu whakaristeanie o whakatatau ki whakamatala ki a pita vi. Ai koe ke whihiu ia. Matala ki a pita vi. Koe pehe foki koe tari e tau whahau e lotu me fo I tala noa koe ia o pita vi.
E tonga. Koi. Na kai ki te ke tare tau whahau e lo tu ki mua I he foi folau ko ia. Koi. E foi folau ko na ne foi ta no mo nia. Ta no mo nia ku ko pe ko ta no be ka misnare ta no pe ta no he fonua ta no I pe ka ta mana o mo tau whahau a pe mo ka ta mana o mo nei tu ko mo pitavi ko e na iria pitavi mo ta mai ta ha kai ke mo gere no I mo ngalo ya. E toko ua e ngota mana iri ki tai. Nana mo uilo ua, na kei kai na ua e. Ma tu koe foi uhinga foi tesi e tau whahau, he koe o tua ia tau whahau ai uanga koe na. Ko tau whatahi, tau whatou tai, tupou tou tai. Koe ngahi, koe tau wha o ahau koe fuanga, koe tupou koe fuanga. Aia koe uhingoa koe au o mai e tai mino aia lot whakaristiane. Ka koe foi wheu I mahau koe kumau koe ki ai pena e tui tatau. Ka koe sai kau ai pēr whamatarahe mahino ka te au wheu. Na I kai ke tui atau whahau ke ne tari ka kato lot whakaristiane. Na ne toki tari he ne ria pita vi koe ke pehe e keina ia e tau. Mako tau whatahi e. Fuanga ko e ne ase hake ne fuanga. E fuanga na fuanga pe na tola tau whahau. Pe ko tupou tau tai. Koe fuanga e ta. Koe ke manatu ia e taha e uanga ko e ni e hatu ka no poruna e rike. Mako tau. E koe hingoa tau whao ahau koe uhinga e ki he fuanga. No whahingoa aka tau wha. O ahau e kautai e taura. A tau whahau e ne kei ngini o whalanga. Kai ke? Koe ne tau koa tau whahau ki ha ano whae nau tau mawhakawa mo tui hangana. Peko nau ilo kau. Ko hake ate o ngota mai. Kei kai heika. Ikai. Koe whita ano ai. Te hangarewa tau whahau. Aia koe wakai mahao koe ne tari ia koe lo tui a te ia. Na ne hangarewa whakanofo e waha I taha hema. E waha I taha hema oskoe ai tau mua, ai olo waha, mata apure hema. Pea koe eikno pere kou hoko to ai koe waha I taha hema. Na hangarewa tau whahau I he fo I tau mo whakawa ko ia, o whakanofo ai waha I taha hema. O ai waha I taha hema. Koe nofo anga ia o e whaifekau. Talu me aia koe anga koe kuwakai, koe ne tari e lo tu, koe ne o mai e whaifekau misnare. Koe ne fo I tō whorofora ia. Koe wahai taha hema me ahoni, koe nofo anga ia o e whaifekau, whakaristiane, iha ilokau. Ilokawa, not the tau mawhakawa, koe tau mawhakawa, ilokawa. Pe me aho koe aho ke ahoni, ko ne hua pia whaifekau ke he ilokawa, pe koe siasi, pe koe hau pere, koe no whaa ngai e whaifekau, koe mahai taima. Koe ai tau whahau iha. Ie, hake atu koe a pita vipe moe, tama koe na hake atu. Pene toki formalize o whai ai ne tari e lotu, ka koe fo I ne ena hoko. Ai nei kai ke tui ki mua, kana toki whapapau e ne tui he kai ke kai e matana. Ehe anga. Mahata na os fiwe anga ai e tainko ia. Pe koe iwi pe ia o e lotu I aha koe o hange koe ngai tau kawe. Kai ke ne ta foke a tau whahau. O ne whawhotunga rewa e ne tui ki fo itala noa. Ne te kai kaha mea ka wahai taha. He maa aha whaifekau misnare. Ne kai ke tari nau tōru e ilo ka wama I tau mawhakawa. Na nau I tua. Pe koe foi fuafua whakahui. Tuku ke hono whaaki e lau whiritonga tutonga whamui muia hano kawa ma pātere se vero o uhinga ai angofua ke tau mua pātere se vero iha ilo kawa. Ka koe wahai taha e whaifekau koe, mui siri ana, mua toi whainga whaifekau pe, mui tau mua
ai pa atere o ngata lo ua pe e tonga i lokanga o koe ke na au ke ta mo fa va te ke funega i fa mo fo po te ke fa mo koe ta mo fa va ia koe ka no pere pe ta fonua mo ka faloa matapure ko fa no koe ka hu ta ka fa pe ki ai mo hu ta no pere koe toa mo ka fa fa tongi koe toa koe ka no fo koe toa tu pe ka toa e kim ka koe ka fa fa tongi a ko ya koe ka hanga ta motua ka koe fa koe alo fi fa se alo fi hafu e alo tap mo ha fa ka toa ia e ka fa loa ka tai fonua ka no pere ke ka wa fa te ka mo pa tere mo a fio ai tu i olowa to fa foke Koe, a malo pito, e palopesa ko tui koe osi peia e whihu i koni kulawa ke mao mai ke whakahoka atu he ahoni. Pa ko wakai ke ta taimi, ku osi mo ta taimi. Ka ko tuko te whainga maari ke whakama opo mai e ta polokalama. Ko ngā mahalo koe lava kakatoi e ta talanoa ki he konga koni, ki he baba o kouti. Pa ta toki hiki lewa ki he ha konga taha i he ta polokalama koe i hui kahau. Ka ko tuko atu ke whakama opo mai. Ki mua ki o se tau proklama he ahoni. Tonga ko whamalo atu ki o eik mo tau kainga mo mea mai. Oku ka ngā ono pe me he wike ke he wike ku ai pe mea ka wako. Ko wako pe mo au e ngai ka whinga konu o mai. Ko whatawange pe na ongolele atu e whinga ke whamatala. Mo vete atu pa ko whamalo atonga i e whainga maari e me ki tatake tau proklama me hen. Whatawange pe ke wawe ai mao mai ai mea konga kona ki remote, ki modem, ki ho ngā ue, maho inga pito ho ngā ue, ki he ta porokalama, pe ngā porokalama ke he i he tau whai ai whatongia koe ni. Vai manawa kai piki hama. Kai ke ko ofalaheat ka te koe, ko ofalaheat ka te kumutou ka mou mea. Malo apito e Palofesa. Palofesa Siosiua Lafitani. Pea ai ngahi whamatala maho inga koe ko whahoko i he ahoni. Pea ku mone apito ta whamalo pe foki he ka inga koe ni ku tau whiao mai he polokalama. O ku toko lahi mani ihi ko nau na elere live lau a pe polokalama i he tau Facebook. Pea mo i he YouTube. Ai au ku whamalo ati ke tiki nau tolu kuna nau lawa ke mamata he polokalama i he loa i he ongo social media koe ni. Pea kei ngata e o kui heni pe e polokalama e lau pike ke toki mamata ai pe te ke mamata mi he lo au e ngahi polokalama ko tau pe ku lau ke mawhahoko atu me Tufunga Fonua. Kai malo apito e Palofesa ka tau mawai ai i he ahoni ta toki whilongo aki i he monite wike kahau pea mo e Tufunga Fonua a lo au. Malo apito. Malo ofatu. Ofatu. Koe la vai e tau polokalama ki he ahoni e kainga. Pea ku whataunga pe ku ongo le rei atu e polokalama ki apina. Ka taki pe i he hange o ku ki ngari free set hoko ata he lotonga polokalama. Ka nama ilo pe me kamata anga ku pau ke pehe ko ngā koe poloparema koni ku hoko ke mea ngā ue koni. O ku maha toki mao maha no whetongi i hoa e whiawhi ahoni. Pea ko pongpongi. Te ria ngahi polokalama ko toa toe ngā tu i he wikeni. Ka neo ngoia, ko whamalo o lahi atu ka teki mou tolu, i he lama ke mo kei no fo i mai, mo mou kau mai he tau ngahi polokalama ko ia ku whahoko atu pa miheni, e tau ngahi talanoa, mo hono whamala ala, o e ngahi isiu, pa mo ngahi palaparema whapolitikari, ka mai talanoa ko ni ku tau lotonga nofua i mo Palofesa, i he e tau konistutone. He kai ke lava o atu ha tau tu waki he ahoni, ko hinga pe ko e palaparema ko ni o ku hoko ki he mea ngāwe. Ka te tau mawai ai, ko e polokalama hoko, e whakahoko a te polokalama i he pongpongi pure lulu, a ia ko e taimi hongo fulu pongpongi a Nusilani, ko e whatfonua ia alo au, pia ko taimi ua ho ata rewa e pure lulu, ko e Pluto sa ia, pia taimi wha e fiafi o e pure lulu ai pe, ko e i kare wakai i he universi. Tua pure lulu rewa, ko e polokalama ia langa fonua, ari mātua e muri. Aia ko ngai polokalama e utoa te weekend, whataonga pe ku ongo le rei atu, pe le rei mea kotoa pepe mi apina. Mō mea, tau toki whelongo aki.